Kua tau te toki a te ture ki runga i a Dwayne Quentin Pukeroa mo te kōhurutanga o Jordan Herewini o Murupara. He mema a Pukeroa no te kēnge mangaru o Kawerau. Te kaumārima haora te kaumārua e wānanga ana i ngā whakapai i te kōti teitei o Rotorua. I te pōrā i puta i te whakatau a i reira a te karere. I haere hoki a Hinerangi Goodman i te rangi nei ki Murupara ki te kōrero ki te whānau. Ko tahi tonu te aki a te ture mō Quentin Pukeroa. Iaia nei me rongo ia i te hā mō ana hara. I feel it's a fitting verdict and that it couldn't have been anything else. Had to be murder. It was so obviously murder and the jury has done a good job in deciding that. I feel nothing against them. What I feel is that they were all in the wrong place at the wrong time. I tana kāinga i Murupara i te rātau i kōhuruhia a Jordan Herewini e Pukeroa, mā te tukihana kia mā te tonu atu. 2 young people gone, and hopefully that's the end of it. And with us working around the community trying to set stuff up so they don't get involved in stuff like that, maybe it'll help, maybe. I take responsibility for not taking Jordan out of Murupara sooner, and I'll live with that till the end. O Clayton Fox raiwa ko Masi Ngāheu, kāre I eke he wāriu, engari ka tua no raiwa a te tuaiwa o Hakihea. Mō Terry Whātāpe I taua no te toki, mo te whakamarumaru tāngata hara. A te kaumārua anō o te marama o Hakihea, te marama e tū mai nei, rā ka hoki mai anō ai a Pukeroa raiwa ko Whātāpe ki mua ki te kōti teitei o Rotorua nei, a taua wā ka mōhio tia ai te tau pēhea o te toki a te ture ki runga kia rāua. Nā te kaha o horere o te matua o Quentin Pukeroa, kāre I puta I aia he kōrero. A hakua kua ngaro atu te mōkai nei ki te tirohanga kanohi, e kore ia, e wareware hia. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.